but isithwalo akuxoxwa ngaso. Iphutha elikhulu lenziwa abantu, isithwalo siyi-faith, siyi-spirit. Uma usukhulume ngaso siyahamba. Mina ngikwazi ukuthi ngihlazane ngogaqa ugodwa ngenziwani. Ayikhulunywa le nto le. Ayikhulunywa kumngane wakho, ayikhulunywa kumkakho, ayikhulunywa kuma wakho wathatha icovenant nomdala wakho uNkulunkulu ofike nikhulume ukuthi lento ayithathwa iyayibizwa ngani. Engisho ukuthi namhlanje ufuna ube nayo imfundiso ngesithwalo. Number okugcina not least, isithwalo akusona samavila. Akuvilapha ekuthwaleni. Uma uthathe isithwalo kwemukele lokho ukuthi uzosebenza ngoba uthe ufuna izokungenisela imali. Isithwalo ke sizokwenzela lento wena oyenzayo. Uma kuthiwa thatha igusha, uthatha igusha. Mekuthiwa thatha ukuthi uthatha ukuthi, umuntu uthatha ukuthi uthatha ukuthi. Abanye bathwasa ngembuzi, there's nothing wrong ngalokho. Abanye bathwasa ngembuzi, there's nothing wrong ngalokho. Abanye bathwasa ngeenyoka, there's nothing wrong. Mina into engithwalisa ngayo ngizama ukuthi ngicize ukuthi ngiqhubeke kakhulu kuyona. Ngoba ngisuke ngibona ukuthi abantu esibanike lento badlile. Abantu begusha bahamba phambili. 1/10 ngathiwa umuntu wakhona akasizakalanga unless kade engafuni ukuthi mhlawumbe makade ethunye ukuzobodla into enziwa kanjani. But abantu suke sibaza. Ngisho ukuthi ngeke inyanga yami unikeze abantu inyoka ububona ukuthi abantu abanenyoka bayibuyisa bathi le nyoka ayisebenzi. Ngisho ukuthi ke isithwalo ufuna wazi ukuthi akusona samavila. Uthatha isithwalo asithathwa nabangani bakho. Ufika umuntu ehamba nomngane wakhe bethi uzothatha ugodo lomunye. Kunento lona okufuna angaziboni. Lo azibone yedwa.